Kecil bener pak. Kecil. Kecil bener nih. Mungkin seumpan tuh mungkin. Oke, lanjut mantap. Oke, di sini pak yang ada sambaran pak. Nah, tepat. Oke pak. Oke pak. Oke pak, strike langsung. Woi, mantep. Lumayan nih pak. Kerekam asik. Lumayan nih pak. Dia baru nyamperin, nggak tahu nyamper apaan tadi. Dilempar sekali, dilempar langsung. Lumayan nih kayaknya. Ganas juga nih. Kocolan rupanya, kayak berat tapi. Rupanya kocolan. Berat tapi perlawannya berontak bener. Cud. 3 jari pas. 3 jari pas, tapi kecil bener, yang besar kepala doang. Oke, strike perdana, mantap. Lanjut pak. Oke, strike. Oke, strike. Oke. Duh, nyangkut. Jangan lepasan, kita foto dulu nang. Oke. Ya, kecil pak. Segini coba. Ya, 2 jarian lah. Benar 2 jari nih. Jari lebih dikit. Kena matanya tapi pak. Kena matanya, kail 1 nancap. Cuma 1 nancap. Cuma telak nih, kena matanya sampai. Oke, lanjut pak. Ini kita ambil kena matanya. Strike apa nih? Aduh, nyangkut, loncat dia rupanya. Asem juga nih. Nyamper langsung loncat pak. Umpan ya, tak kira nih. Saya nggak fokus lagi, fokus ke lain. Oke, lanjut. Oke, nggak kena. Yuk, coba lagi. Nggak kena. Nggak kena lagi. Kecil saya. Ini 3 harus kena nih. Ini 3 harus kena nih. Nggak kena lagi. Terus. Nggak kena lagi. Terus dikejar terus. Laper nih kayaknya. Oke, sekali lagi. Jangan nggak kena nang. Udah 2 kali nyamper yang ketiga nih, masih nggak kena.
Ya nggak kerekam lagi pak, strike lagi nih. Ini udah setengah jaman nih saya di sini pakai JF, lempar kiri lempar kanan ke sini, nggak ada yang mau nyamber. Baru ganti soft-rock one case langsung nih dia samber. Ya kocol sih, tapi lumayan lah, ada stasi. Saya kira sih nggak ada yang mau nyamber tadi, lupa ngidupin kamera, sengaja nggak dihidupin. Udah habis satu baterai. Aduh kena matanya nih, ya rusak. Oke pak, lanjut pak, mantap pak. Kita ambil nih, amanin dulu. Oke, strike pak. Mantap, terbang. Kerekam. Asik nih one case. Lumayan pak, lumayan ukurannya. Cut, 3 jari pas pak, 3 jari setengah, lebih dikit. Sedep nih, kelewat sedep nih. Tadi pakai JF gak ada yang mau nyamber loh di sini. Pakai soft rock nih, wow, 3 jari setengah, sedep pak nih. Wih, kerekam, mantap. Oke, lanjut pak. Nambah poin. Oke, strike. Oke, strike. Oke. Oke, strike. Oke. Asem, cilik tenan. Pakai JF pak, ini nyamber segini. Asem nih. Tadi umpannya langsung hilang. Biasanya langsung hilang itu ya gimana ya, biasanya kayak babon lah, semi babon minimal. Shut up. Ini umpan hilang, yang tahu nyamber gini. Nah, apa nih ukurannya? 2 jari setengah nih. Oke lah, lanjut, mantap pak. Oke, strike. Oke, strike. Mantep. NJF strike lagi di sini, Kak. Lumayan nih kayaknya. Cut. Kita lihat ukuran. Lumayan nih, Pak. Sedep nih. Sedep nih, Pak. Cut. 3 jari setengah, Pak. Mantep ini. Ukurannya asem. Cut. 3 jari setengah. Gemuk nih, pendek. Gede. Mantep ya.
Oke, kita amanin dulu. Mantap nih Pak, lanjut. Oke, strike. Aduh. Oke, strike. Aduh, mocel. Asem. Den. Kurang nyangkut apa lah itu? Oke, ada samaran, one cast. Coba lagi. Oke, strike. Oke, strike. Oke, strike. Mantep, one case. Perlawanan. Oke. Pakai JF saya, Pak. Mantep. Cut. 3 jari pas pakai JF. Mantep. One cast. Perairan tenang, nggak ada angin sekarang. Aduh, strike Pak, babon Pak. Pakai JF Pak. Dari tadi nih nyamber. Kocolan. Sambaran doang gede. Besak samaran mah. Besak samaran mah. Gabus. Lumayan lah. 3 jari setengah. Tadi itu pas pertama ngelempar sini tuh lah langsung ada samar. Cuma ada kena. Mantap nih Pak. 3 jari setengah bawa pulang. Mantap.
lagi. Moyok pula.